hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sange August la chung khan Mizoram midna shi chikhat conjunctivitis chumi sangni somnga pakwainan kai Mizoram Excise and Narcotics Department thoktu te chuan thlariat chung khan heroin kezi somruk pasari le gram soman manto G20 summit nei tura khovel ram shrai tu te thlenna mun tura ro mante nimin khan en ho ani India Meteorological Department IMD chuan darkar somni pali chungin Odisha Coastal Andhra Pradesh Telangana le Kerala ate roana sataka sur tur thu asoi Thlui August la chung khan Mizoram midna shi chikhat conjunctivitis chumi sangni somnga pakoinan kai National Program for Control of Blindness and Visual Impairment NPCBVI State Program Officer Dr. Biak Siamin hena tanga thudon danin July thla athenom state ta he shi midna shi if I flu tian soibok hi alen line Mizoram chuan kainom thu shat ni lova August chorkar masabera khan he midnat na shi kainom thuan donga chorkar ni na tangin he shikai hi anpung ta hlwai ni na soya damdoi nei en tir mi za zela som ni tanga som thum chu mitna ania conjunctivitis nan na kai ani le ni lo in en tir ania tam takinan kai ti mu chwa anita ani Conjunctivitis shikai hi Aizawl district an tambera mi sangkha zanga somsari palinan kai ti mu chwani a Serchip district a he mitnat na shikai hi mi za somli pathum mu chwa ani boka district dangzong zonga adar to nia shiat ani NPCBVI thu nei tu ti chuan mitna reng chu Dr. Ron turin thuron an pe a hemi awang hian damdoin pan an pun pha nian sha thuan soya conjunctivitis shikai zinga harsat na lian tham nei anom lo thuan soi rolin NPCBVI ho tu ti chuan mi puin henat na chungchang an sha thein atan le adar zel tur ve na atan thei top an chwa zel thu an soyani Controller and Auditor General of India chuan Mizoram Sarkar chuan District Pathuma Polytechnic din chungchanga chengvai bel se somni pali zet luanral tirani ati tunhai assembly do kana phar CAG audit report in tarlan danin Mizoram Polytechnic la omve lo na scholarship champhai le mami district polytechnic pakhat theu din na turin Ministry of Human Resource Development Higher Education Department chuan December sangni pariat le August sangni pako chung khan chengvai bel se somthum paruk le noi somkwa ro mana polytechnic dinin atumber chu civil electrical mechanical engineering computer science and engineering ate diploma certificate pe a thiamna zirtirani a Mizoram PWD hena polytechnic building sakna atan kumsang ni som August thlale kumsang ni som pakhat October thla inkar chung khan chengvai bel che somni pali pek chwa ani hetala bang chengvai bel che kwale noi somni pasari chu zirna manrwa khole zirlai bolein atana da shan ani a finance department ne pechwak tel velova heng te hi le ani lo chengvai bel che kwale noi somni pasari pek chwa ani tak lo chan hi polytechnica zirtir tu le na thok dang lak ani lo wang ani a na thok lak na tur ra man na om lo wangin zirna man ra bungrwa le zirlai bole na tur sum ngai za chu chwa om lova finance department a the lu ani lo bok auditor ten hemi chungchang department le sarkar an sha tir chuan sarkar chuan polytechnica na thok tur mi za som pathum lak na turin march sangni som pariat khan council of minister thu khom pompui turin rotna thelu ani thule ti khothlai ani thuina changa hemi kum vek jun thla khan na zon konga thiamna pachhuak tura hun rei laute te zirna kalpui ni theinan na som pariat polytechnic pakhat zela na thok paruk lak turin rotna siam ani le a hei po hi apuitling ta chuang lawani polytechnic din tura building sakzo vek to nuwa na thok tur lak ani le tak lo wangin Mizoram Sarkar chuan omje nei lo takin chengvai bel chi somni pali mangrala he sum manga building sakte po mantang kai lovin omtol tamai maya he district Pathuma thalai ten thiamna cher chwa tura ra manna ompo chu apam tulta ani Mizoram Excise and Narcotics Department thoktu te chuan kumin January ni khatle August ni somthum pakhat inkar khan heroin kg somruk pasari le gram som an manto Excise and Narcotics Department thupang tu pupeter zo mingthang hne tanga thudon danin nikum sang ni somni pani pumpuya khan heroin hi kg somthum pathum le gram zali som pariatan mana kumma sa sang ni somni pakhat khan kg som pariat le gram zakwa paruk an manbok kumin thlariat chung hian nikuma heroin an man zat let ai tamman ani to ani
kum in January le August le inkar hian methamphetamine kum kg somli pani le gram za sari som pa nga an man to a opium gram za thum pakhat ba ka ganja kg za som le gram za thum som sari panga an man to bokani methamphetamine hi nikum khan an man tam hle thunga kg za som panga le gram sari zetan manani Mizoram dan keng ko tu pol shang te chuan dan kala Myanmar atanga roi hlo abik takin heroin tol ruk a hlwar tak na chan le man chwa atam na chan chu Myanmar rama sipain thu nei na an chu lui wang ni nan soya sipain thu nei na an pong lak nu hian abik takin Mizoram dep Chin state a chuan sarkar thu nei tu an omu mal lova mipuin na an tho hlei thei bok si lo wangin rui hlo tol ruk a hlwar pha ni nan soya tun me ni thuma Manipur a chi le chi inti buain awangin Manipur lama rui hlo tol ruk tur tam tak Mizoram kaltlanga tol ruk ani awangin Mizoram kaltlanga rui hlo tol atam pha bok ni in an soyani Lungleya Zonal Geology and Mining Office to Commerce and Industries Minister Dr. Arlal Thanglianan in Rini Khan Hong Minister chuan Sarkar in Geology and Mining Department chu angai poimo thu soin lunglei bi ka tan po thok tu po som chuang siam ngal thu soya department kalzel tura po Sarkar chu atlan chedon lauti soin geology spot da thwai tu mani thu soi Dr. Arlal Thanglian chuan department lian ni lo ma se an poimo thu soin Sarkara an sumlak lu po oyom lo khopa sang ani chin thu soya kumni kha chungin vaibel che som pani chuang zet an tho chwa thu soi langin journal office alaudin hian sum tho chwa konga na sa zoka maso na be sei thu soin tho chwa omlova a ral zong ringota ramakal thin chu ban sanin lak lu tamjok om theinan zonal office chu duanani thu asoya an poimo na sha in Sarkar puin geology and mining mamo te chu I helova pek zela tum thu asoibok In Rini Khan Kolosip DC Conference Hall a vaireng tele sairang inkar kong pui chena sa awanga mipuin har satna an to mek chungchanga Kolosip District Borsap pujon LT sanga havin mipoi motte an thukhom Chutkhom na hian Kolosip SP Kolosip Sub Headquarters YMIO Kolosip District Drivers and Welfare JSCIO NHIDCLIO le EE NH Division 3 le mipoi mo dangte antela heta hian kong pui chia chu chakzo ka siamani theinan malana turwa man shang tar langin NHIDCL in en kol kong pui chezwal pui chu sakzo ka thom that thwai ni theinan inlung rwal le theitop choin Kolosip Borsap ko shrine in malak ni sela kong pui siam mek na thok tu contractor te malak na clearin Kolosip District Drivers and Welfare JSC 10 amuna navil se nili nuwa KDDN WJSC in Borsap nena an mu dan ziakin an thelu tanga Borsap kai shwairi in vaireng tele sairang inkar kong pui siama malak na chunil nuwa clear let na neile ni se antia NHIDCL noya contractor in an na kalai meka lungdu khop an molo wanga an harsan na to chu athei anga malak pui ni se antibok NHIDCL General Manager chuan kong pui chei chatnan cheng vaibel chethum le noi somkwa omto thu soin chataka contractorin na athonan sumlama harsan na omlo thu asoibok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Assam Rifle te chuan Champhai District chunga New Champhaya Kuvaro thanem thamtak anman Assam Rifle thu chwa in atarlan danin in Rinni Khan Custom Department nentang hovin Kuvaro begza somruk anmana until man hi cheng noi somrat pakwa chuang hunin an soya kongbula thu ru Kuvaro anman hi Custom Department lamin thu buai siama an bo zui turin an kuta da ani G20 Summit Law Tour to Prime Minister Principal Secretary Dr. P.K. Mishra Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Sajena Techuan Pathiani Khan Bharat Mandopam Rajghat Palam Technical Airport le Delhi Airport T3 Terminal te inba se na shang clear hawa G20 Summit nei tura khovel ram shwai tu te an thlen na mun tur ra man na siam ten in hawani India Meteorological Department chuan Darkar somni pali chungin Odisha Coastal Andhra Pradesh Telangana le Kerala ate ro anasataka sur tur thua soi IMD chuan isolated heavy rainfall activity he lithum chungin West Bengal le Odisha chunga sorin omhleti asoya inrin ni hian Coastal Andhra Pradesh chunga ro tuina satak isolate heavy rainfall a omthei thu asoibok Chanchinthar puanti top mai na tlang pui
August la chung khan Mizoram minna shi chikhat conjunctivitis chumi sangni somnga pakwainen kai Mizoram Excise and Narcotics Department thoktu te chuan thlaria chung khan heroin kg somruk pasari le gram som an man to G20 summit nei tura khovel ram shwai du thlenna mun tura ra mante nimin khan in ho ani India Meteorological Department chuan darkar somni pali chungin Odisha Coastal Andhra Pradesh Telangana le Kerala ate ro an sataka asur tur thu asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani